Da, stavio sam, ok, tu s lijeve strane ono sam stavio, ne, Kosnika, ono iz 82. iz Zagreba, onaj koncept, izgubio sam s strikomana sam zvao da rekao da izlekljam si nekaj fotku iz filma pa sam napravio, ne, Vitens i Havić, da, znam i Havića, to taj odmah da je tu Slovenija nam ne, ali se sam stavio svako, su bili Ljubljani, ono 82. iz Zagreba, ne, i ono, i jednostavno moraju tu biti, ne, kao, žao mi je... I znaš li naše verzije koje je napravio Totale Revolucija, koje je bio Magnifico kao producent i počinje sa Punk's Not Dead. Ja sam radio naravno, i to sam išao u varijanti, ne samo da sam radio kao stencil, dakle se sprema sve, izrezuje boju, s friendom sam još radio tekst okolo, izrezali, evo u epoksi smo, ne, ovi ziherice mu stavili unutra, jednostavno malo, mislim, to je taj jedan moment street arta gdje je meni, to je moj isto ljubav velika, 30 godina ja to delam skoro sad i nije ono, dakle, paralelno i muzika i zato mi je to sve bilo bitno i jednostavno rekli sam, ok, mislim, ovo je meni puno izložbi sam imao. Ramonsi su fantastični. Mickey Fitz, The Business, ono, koji je Malcolm McLaren, kojeg sam moral staviti, ono, ali Ramonsi koji su... Počeli su kao hardcore punk band, MCA iz Beastie Boysa, 94. koncert u Ljubljani, naravno da sam bil tu, ne? Tako da... Ali Ramonsi su mi posebno da sam... Ne, to je baš prvi, Roberta Bailey je fotkala, njihov prvi album, prvi s tim da su oni duži, drugačije fotografije, bilo je više fotografija, ja sam samo jednu stavio gore natpis i rekao to je to, hoću ih, mislim njih moram, jer to mi je... Kako si to obradio? Znači ja uzmem papir, izrezujem sve, svaku boju, radim ruke u papiru, onda se spremim, prelazim kao šablonu i dobivam si fotku. Mislim, tu je veći proces, samo crtanje kača traje nego rezerve, što radi. I šta, to onda prodaješ tako? Pa i prodajna izložba, naravno, ali da se razvijemo. Nije sad da je takva velika navoda kupaca, ali mi je, to nije ni point priče, point mi je priče da napravim nešto, da napravim tak neke da ljudi vide, da dođu da... Opet, ovako moraš imati, recimo, veliku sobu. Ja imam, koliko interesira me, jer ja sad isto imam jednu galeriju u Ljubljani, baš ovo prizu. Aha, stvarno, to nisam znao. Ali vrlo malo. Stavio sam koliko cena mi kaj. Mislim da sam ovo 2400 stavio. Da. Mislim da je veći. S tim da su ovdje dvije slike prodali, ali došli u Zagrebu. Njena krtica sam svako stavio, Joy Division koji su počeli. I on mi taj i krtko već s ove strane prodali. Žao sam posebno radio za Ljubljanu, imam dvije verzije, za Zagrebačku sam drugu. Trenutno mi u Hamburgu na jednoj izložbi, onaj drugi iz Zagreba. Za njegu sam I for the Law stavio, mora biti i on mi je izrazito drag. To su sad su mi tu već pitali par ljudi za njega, ne? Tako da... Mislim, evo, i majice sam si napravio, ne? Tako da... Super, ovo je tako da nije, da. Da donesem jednu iduću kupu. Pa, evo to. Jel može? Da ćemo kompenzirati sa kojim pločom. Može, dogovoreno, bit će mi drago. L, XL, R, može, dogovoreno. Imamo dogovor. Za mjesec sada se vraćam po slike pa se vidimo na pivu. Ian Dury, pod obavezno. Ono, Sex and Drugs and Rock'n'Roll isto. I ovi mali segmenti gdje vučem taj street art, gdje vučem taj kao na njemu, vučem ove ulice, te tegove, te natpise. Jednostavno moram ih imati, ne? To mi je opet da imam tu. I super mi je bilo na Zagrebačkoj izložbi mi je bila fora što mi je podrška bila nikoga. On je producent UB40 i živi u Zagrebu. I on je stari punker iz Bristola. I on si je dobar s njegovim sinom, dobar si s Johnom Lennonom, dobar si je rekli Krešo, kada ja ti ovo moram podržati izložbu i dao mi čak i neke novce za to.
i rekli bi gdje mogli bi ih nekog dofurati. Za zatvaranje zagrebačke izložbe dofure Dona Leca, koji je radio par spotova za The Clash i on bi bio DJ na zatvaranju izložbe, da. Koji je totalno, pa on je radio dokumentarac za Clash, ima toga vidjeti. Tako da mi je došlo ono stvarno protagonist scene u Zagrebu, to je bilo ono, ne znam, svi ovi, Aleksandar Dragaš, svi živi su došli, Ja sam Dragašom vrlo dobro. Da, Dragaš mi je napisao multidom katalog, Dragaš mi je napisao isto u tekstu katalogu, tako da, to mi je ono baš i veliko, mislim, ja ih sve kažem, znam, sa svima njima sam ja tu negdje bilo, ono, bez obzira kad sam mlađi, ja sam, znaš, pratio sam to, je meni piša, pa nije mi ono, nekak, nije mi svejedno to, imam taj neki sensibilitet, ne, i ono isto, evo, jedan Curtis koji je, ne prežaljujem to ono, Joy Division, dakle, okej, ono, neke, ono, ima još koje sam htjela crta, ali jednostavno nisam stigao, ne, bio je to onaj u SNF-u 86. u Ljubljani koncert, Kanađani koji sad nema pred mjesec dana, neka ono, ajmo reći, novi band, takav, meni novi nije novi. Znaš da sam svirao u Ljubljani sa nama Glenn Medlock? Ne znaš? Kad je to bilo? Prije 3 godine. U Stožicama. Imamo s njim na albumu, imamo ovo koje je napravio on, Pretty Baker. Aha, okej, i to je isto napravio. Super, to je. Pa ne, ali to su ti momenti, zato što, recimo, ono što je meni kod ovih grafita koje sam crto zaista radikalno, znači, ja sam tu na sceni toj 30 godina i ček da velim, sve sam na crtu kada sam trebao crtati, sve što sam stavio i kad sam to radio, bil sam ono isto 24-5 kada znam, ali sam ne svjestan toga. A grafite, to si, to na cesti baš. Na svemu, ne? Ne, sve, ali sam radio po cijeloj Evropi, puno sam svuda. Ali tad nisam kužio koliko mi je to, da mi je to najbolje stvar kako sam se bavio. I sad nakon što sam promijenio X firmi i svega, na kraju sam došao do zaključka, imam sad veći decu i sve, jer već ti grafiti su najbolje stvari. Zato sam se i vrnuo ponovo na jedan način. I ovo je ta jedna priča da si ono, kako se veli, da kotača radim, zatvorim jedan krug i krenem dalje opet u nove pobjede. Kaj sad? Ja sam malo pobjede.